JFK ene ma promise me hu say adwuma no me nkọ biom nti me betene fie aye papa ba ko be hu adwuma JFK udi letter ba bonte say wo beji nipa na omo free MPP mu na omo pam mu ni na no yo beji omo back but enye obia JFK misrewa we ye AY nofton MPP woman organizer mi see enye obia keke na ebeji biom me pacho papa ba ku na de bia osori na otina na yiri kishin wa America ho no ye wo ti seklaman no yempe so penny pa be klaman juma MPP for bebre wo ho betimi aye klaman juma yempe klaman for bia oti America a oti kishin so or radio station yempe ne wo party mo biom opesa obesa back because what the letter babontin oti ase ye yempe sakraman no ye penipa yempe kraman o MPP mu enti the way all ye na ade sisi ano me nim say opesa obesa back to MPP enye obi akeke na yepe o party mu biom ye penipa o mo adwen da ho ye penipa o mo ndidi wo bola so oti ase ye penipa o mo ndidi wo bola so ye penipa nkasa yempe kraman ye penipa bola so didie no yempe ye penipa o nipa na omodidi wo bo mu didi wo dem JFK misrewa letter na odi babontin sa shro letter no biom say ye pese MPP for na o madwin da ho adwini ye adwuma na omo koye no ye pe omo back to the party enye de yankasa ye pam omo ti seklaman no enye no bi na ye pe o party mo biom this time ye opposition crapo no ahofe da so jare be ma ne no ho ayefe oba ne ho ayefe akola akọ ne ho ayefe penny kro ahuna na akufado ado guy ado show guy one of the way ne ho ayefe ye pesa ne pa no bi enye akokra bi ne nufu agina so oye be oye also ye 40 years old but also akokra onya 90 years ota say ne nufu agina so ne moria say ye pesa ne pa no bi o party no ye pe MPP for omo ye papa omo adwen da ho adwen wo ho eno na ye pe omo JFK Mr. wa letter na wo try no sa shrobium letter no shrobium chro letter no biom me pacho me da se JFK won say MPP for your election na ye kom sisi abia ye du no ye hia NDC for bia so mo be kasa maye ai yankasa ebetimi aka ya asem ento America honum no na wo do wanum eche ya asem pacho papa ya na epamu ewo MPP mu na wankasa wo ba bonte se MPP party no ase wagu party no enti na wo di NDC buy papa Mr. wa jina online mu wai yempe wo yen hiawo menye show krase MPP for bia fro ana ba omiakon for bia fro se ka sharp ho asam ai obi anfro obi anfasum asam bia be manu se be kamaye otase ye penko fa mo be ka asam amaya ye MPP for delegate for mo be kasa enye wo me pacho sina okisho hono mo ana ye NDC hu adwuma emfa wanu emba MPP because ya pam wache ya na pam wo cheye na odi bufu koye nti ye pam wo no pacho NDC for no enche omuso mbe pam wo na wakwa afrofra to party otase nti ye MPP asam de pacho papa emfa wasam wanu embetu ya asam no otase we ye first warning ye di be mawo say obian mauska obian susu mawo ba omi akonfo bian fa some bia be manu se beka otiye na shampoo na Kennedy mi pacho ye presidential candidates bia o mo contest ewo MPP mu so mo be di president no obian so ma asem bia se beka bi pacho nte enkabi emboaye
Yes, that wa. Tina Okishi honum no ye NDC ho adwuma. Why? Usu na wo de NDC buy, but encho mbepa wo mu afre NDC mu. On says say the wo mfi obiom. Adwuma na wo pe Ghana krom ha no, wo mfa ma, wo buy no. Wo man fa ma until the before na de ko America back. And all this now we Okishi honum tina Okishi honum papa. Why? Yeah, that's it. Papa ba ko na oti America wo in the Okishi honum no was start biom. And because me say ene de MPP for asem na obeka me so me ready ma. Why? Say though me kwa adwuma but ma me nka we ansa na mako. Papa American man or ye adwuma o kitchen so or radio station me pacho embeka ya asem biom. I shampoo sumao baomian sumao Kennedy ansumao. Obia ne MPP mo ansumao se beka ya asem me pacho NDC fon tokwa no esunche MPP ya na ekwa election ya na ku ye ntokwa unye MPP into you don't have any right say obeka ya asem enti me pacho NDC fon tokwa no kokabe because NDC ejadem didindi ntokwa na ewo honum no nye ntokwa kitwa enti kokabe why embeka ye de no ya ansumao obia ne MPP mo ansumao obia kwa afrewo ya pam wache o MPP mu no o pese oba back by njubium enti tina Okishi honum why MPP DS sia de ye mfa ye hu enkohyeche nipa na adwin ye adwuma obola so na adwin ye adwuma obola so na obi hu ne mobo na odi ne kwa America no ye mfa ya asem no komasa nipa na odi obola mu no ye mfa ya asem no koma no nti me pacho tina obebi na enso ye ntina baby why MPP for hu ye fe MPP for ndidi obola mu e pacho nti tina olai mu na enso ye den ye wo elai mu ye MPP for we are still MPP. I'm still MPP for sure. I will be MPP forever. Not a single one you on one total plan said we na me person me. And your business will be the buy say Charlie I dey way o the bag na buy fan your so sir and me for your hunshim then he puts the money to work. Ghana is not that cheap. We need to start thinking deep. Ghana yenye cheap sir. How many of look even and excuse me to use this word here, but we have always known him to be a rich man, which he is a rich man. But say or didn't know guarantee the much we also said there be a juma we say all of that came to bear at the Yoko office, so he couldn't build Chema to me. So the idea say or be a juma no. Said the fact say this can be ejuma. He has to have the acumen for that. Na mo no papa no mo dona. Nka mo chie ne share them temu no papa no ho ye ne kama kakra sa for some time. Na nka after 2028 no mo be start here yin anim wa mayi nanim. Say mama small boy bia benyeske bia o say ne sa dia mo fa Ghana kakra ke ni na nhwe mensa.